que me pregunte cómo pudo ser que en tus ojos mi destino haya podido ver jamás. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, go be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda Senin için sezip buradadım, serpilip durup kıldarım. Senin için yaşap gelelim, senin için dalay sıstadım. Kursam dep dalay aşıktım. Taqdirdan nega jazibman, oylarda kalıp çırmalı. Şu camlayıp koyduğum kaynaşkan koyduğum hiç kaçan üzülürsün. Ömür boyu baktığımız yaşaklar. Sen söyle. Aytkan sözlerге qo'shilaman. Baxtliroqlar, jamlayıp koyduğum. Qanday yaxshilik qalasa bor. Çoğum jigit bo'ldi, o'ylab turgan. Quraqqa ketib qoldim. Opam bo'ldi. Unda yaxshi bo'ladi. Mana ejelerim bor ekan. Bag'ash shu. Kecha kelindi yaxshi bo'lib keladi. Hech bo'lmaydi. Shu jamlayıp koyduğum Ikki yosh. Qurmashqon qo'linglar hech qachon üzülbo'ysin, tubelikka baxtli ko'p, bo'lib, bola chaqali, yaxshi o'ynab o'sib, baxtli bo'lib yashadilar.
Baldıran oynayıp gittiler bu şekilde. Çol kırsından, bala kırsından saktap. Çaman gibi toy dörtte zorlar burada. Tabii tabii. Okulun bir tuğan tağız oğlum. Okul yemeği buna alısı soğukatlar otazım. Altta hoş giyiş degen, köğaş degen var, ötmek degen değil. Oşal yollardan amanetten ötüp, yolun şıdır yolda şıdır olsun, belki yaş baktırı olsun. Ne yıllık kudalardan olaydı, bana kudalara getirip tağızlar. Balдар sizler ıntımakta olup, yaxşıla vırdap, kudalarını gözükse. Yaxşı vırdap, nöbet kileyim, bärіңерге densoluk, tırnasiyaluk, Kırgızstanımız tırşılık, toqsuluq şunday toylar olarsa, ama 2 yaş baktır olsun, Aynı zaten caş. Var жақсы etkileyim. Oynayıp gülür, taşla olup geliyor. Ay şundan. Yollar açık olsun. Geçince de caş oynayıp caşı kayıtlar. 2 yaşlar vakit bile şu baktır olsun 2 yaş. Amin. Ana, hattan da ana, nereye? Ladies and gentlemen, Катя черный биммер, дымми, папа in the building, Микуши мозги мне. У нас тут своя хроника, уличная лирика. Вот такая азиатская эстетика. Катя черный биммер, дымми, папа in the building, Микуши мозги меня. Не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. You know what it is, bro. В моем рэпе нутро, оно летит микро. За мир и добро. Мой стиль дзюдо, бросаю через бедро. Я побеждаю умом, это чистый бон. Ты знаешь, кто я знаю, кто есть кто. Я в обойме всегда, несмотря ни на что. Звонки на мой телефон, отвечаю не все. Не говорю много слов, только по делу алло. Люди пишут мне смс. Двигай даме, тут у каждого свой интерес. Концертные залы, подняты руки до небес. Неважно где, устроим лютый замес. Катя черный биммер, дымми, папа in the building, Микуши мозги мне. Hayda cengeler, ama kaka yap bak, hayır cengeler.
Yok, olmaydı. Koyun kaçta Koyun. Men Einstein bolam, olmaydı. Özün bilesin. Story puluna maqtab aytal. Koyun kaçta? Yok, yok. Balam yok. Yürüyelim. Yok, yok, anday emesin. Ben işten mesela. Yani biz şöyle çözdük. Evet. Merakla çomlar ayıktan ben de çözdük. Merakla çomlardan da yaşadık. Uygula işte. Bayan da salaydı falan, bayan da salaydı. Ne yapıyorsun? Vallahi bir aslında. Bir ev yapar mı? Ne koyacağım? Ana.
Daim ушундай тойлор болот. Эч качан жамандык көргөнбү. Daim жакшылык ташысын. Жакшы ойлоп кетти, да, балдар. Тойду жакшы өткөрөлайын. Çok konuşmaklar, öyle Ya жаңа кішкене ұмыт көп қойып қойыңыздар енді. Үрімына да енді, үрімына да бұл жаңа енді. Той берем да. Жаңа. Ayaktan ötközmek çenge ayaktan ey. O cengelerine uyuyor ötem de. Sen anakta durasın. Sen gel. Isırılar tutuyor. Siz kaç tutuyor onu ısırızlardan. 10 lira eşkal çıktı yülop yülop yapıyor. Жаңа нағлилік жоқ жаңа bir zaman көріп өл амсыздар өтілі нағлилік тұтасың. Bunu gördün mü? Şunu gördüm. Anakta var çatışlayın. Gel gördüler mi? Ben жаңа мынаны ала кетіп жайып суғып жатыр. Суға арчып әт. Болды. Gelip gel basayım bunda kırmızıdan oldu. Az ötem. Mondaşlamalar işte cinayet çıkartmalar. Bosuk mal var işte değil. Bosuk. Bak. Ne kadar kopsaydı. Bilmiyorum, benim bana gecem Kudaşka maçtan veremde peşere batıracağım. Eşit aldım bu dört bana şol gecem hata demet bana şol mallar demet milyon otat. Şol cenus karmaşkan kollar buzuluyor. Buna kudalarına 1000 yıllık kuda olayla adım 80% acıraş var buna toktop durdu oda toşa toktop bundan acıraş olmazdı. Der 1000 yıllık kuda olurlar mı? Sonunda kuda çaplarından acıraşkanda ne? Ne diyeceğim, şu Kırgızistan'da tırçılık olsun, tokçuluk olsun, şu 2 yaş vaktılı olsun. Sizlerde tırç bolla, biz tırç olaylı buna yakın lecerden kendimiz. Benim yüzü uçmalıyorum, Beşiktaş'ta tokçuluk değiller. Kulluğuz var, onlara hemen. Kulluğumuz bu dayağı. Hani ağlıyor öyle şunu şunu. Siz de kolay açıp koyunca. Hayır buyur. Kız varken biz yaktan karşılatırız. 80% tanı şekerimiz biliyoruz. Жақсылықтан olursun. Biz жақсы келін olsun. Sizlerге bir yola ümit olsun. Şu жақсы 2 yaş baktırı olsun. Şu жақсылықтарды oturuyorsun. Bala çakalı olsun. Buna yiyeceğim, jestem büyüyor, açılattıkken buna çırağı büyük, koçağı büyük dursun. Kız olsun, bala çakalı olmuş oluyor. Uğrap şavına oturuyorsun. Şu bарлığına şu den soğuk olsun. Daima şunday. Sen şu güzel den soğuk olsun. Daima hastalıklar şöyle güzel versin. Kudalar, emir, silahlar, жақсы
Yaşı kudalardan bolğular, 2 yaş bakılı olsun, önürsün. Hem de şu mağda diş toylar olsun, daha şimdi bir oturup stokunda cayla versin. 2 yaş bakılı olsun. Kara kuda özü süylep koysun apam ha. Balasına жақсы қылып Şu 2 yaş bakılı olsun, özдөр o taç olsun, densolukta olsun. 2 jakты teң tarаған yaşlardan olsun, biolaklı olsun. Şu daima жақсы da sıkınlarda joluşup жүрөөр. апасы süylеп koysun. Şu 2 yaş baktılı olsun. Kayda жүрсе de ülke tinç olsun. O'sha жерде agart ko'rib, bala chaqali bo'lib, doim yaxshiliklarning ustida olib жүрөсүн. Keyiz qaraganda ishlardan bo'lsin. Ming yildir qudag'iylardan bo'lib жүрөбүз. Şu 2 yaş vaktim olsun. Ardayım şu kalmışken kolda oraya versin. Yaxşı kudalardan. Söyledim. Birinci gelin avladı. Sana şey yürüyüp kalsa da yok. Aa, bana çeyin. Hoşuna göre Şu 2 yaş vaktim olsun. Bizde bir barıp, şu yüzge jarıp kirgize turgan şu gelip oturadi azыр. Жашаган экөө биз ошо мейман болуп эле келип чай ичүүгө кетебиз. Бактылуу болушсун, көп бала чакалы болуп, ошо элдин ортосунда жакшы үй бүлөлөрдөн болуп жүрө берсин. Мен айтканым өзүмен өзү көбөйүп, өнөсүп, дайыма сыйлашып эле жүрө берели, талашканыбыз сый болсун. Ошо көп кемчиликтерибизди бири-бирибизге жаап, жакшы күндөрдө жүрөлү. Ошо бешик тойлордо жолугушайлы. Куттуктайбыз силерге. Куябалам болуп болсун, бизге келин болуп болсун. Хош келдиңиздер, тойлор болсун. Ден соолукта болойлу. Şu 2 yaşka baktı talay kalayımın. Bu bakıttın bulağı kudamına kudağıydı olur. Sizler ıntımak bulup, birbirine ıntımaktaşıp dursanlar, balдар şunda sonunca şey. Özünce kudağılar ıntımak bulup birbirine ömür bak, birbirine siylap, konaktaşıp, жақсылык күндерде ұшырасып жүргендер. Ең ақылды şey dedi. Барлығы денсаулық қалады. Мен дагы bir qo'shimcha aytib qo'yaman. No, balaның qiz bo'lsa dagı 4 tug'ani bor ekan. Materialдык жактан, moraldык жактан деп qo'yib hozirgilar. Ошондой болуп, 4 qiz ko'tarib, shu kasb. Үйлүү, мындай кылып, 2 жашты директор атат өкөп табышып калган экен. Силерге Бактылуу болсун. бактылуу болсун. Бактылуу болсун. Барлыгына кыздарга рахмат, 4 кыз. Çırağım sen jakkan, Korjasın şolasın aqtan, Kol jayıp suradım Allah'tan, Bağыңды bersin Kudayım. Kızım sen ömürdögü tattım, Östürdüm böbölödüm baktım, Boy jetip tügöyüңdü taptın, Ne deyin sağa jarığım, Ergem, ergem, Давай жабыл, оған жерінен бақ тапсын, бүтін балабасы қартын мал басса. Елдің алды емес, арқасы емес, ортасы болып жүре берсін, дайым жақшылықтардың үстінде болсын. Жақтан өні өссін, bir айлы болсын, бақтылы болсын, ғалым. Рахмат, қызым бақтылы болсын, күйеуімдікі қармашқан қолдар үзілбесін. Şeyden ağırıp durur, vakti olsun, işleri iyi girip de olsun,
Kaldım balası, bakasın havası değildi. Özüne eline zor gitsin. Unutpay жүргөн жарыгы Жеңесі. Kaymak. Buradan yazdığı komadan oldular. Алтындай болып қарбай арбай қайын жұртқа жақсы қызмат қылған келін болдың қызым. Апаң менен атаңа сөз тибей тұрған болсын. Қабағым қашым дебей тосып алып Sizlerді қарап тұрады жердің елі. Бала үйленді, келін қандай екен. Тотат келді. Ушулар келгенде гүл жайнап тосып алып. ол жүреді. Ақшалы деген жақсы аты бар жерге түсіп отырсың. Чоң атаң көбәсе даңқы далаға шыққан кіші болған. Çoğunyan ayrılmaz. Beyle uşak beyleş gerek. Beyleş gerek o şeyde. Beyleş gerek. İkisinden koy öldü. Katlı böyle çeşilmesin. Kuluk basın, gelin kuluk basın. Gelin Serkan kuluk. Kuday calgasın. Özünür men özünür olga. Uşak başar olga. Kuday calgasın. Kaynedene selam salıyorum. Kuday calgasın. Canım dayılar. Verin kaça olsa şöyle жақсы. Kaça olsa şöyle жақсы. Rahmat. Albakanlarga verdiler, albakanlarga. Bol. Yaş baktığı olsun. Yaxşı, iyi kemdiği gelin olsun. Oşa yerine jakkan gelin olsun. Ana, ecelerine jaksın bardığından dağı. Suyunu atışattılar. Atam de oturatuva gelin. Oşa varışları tüvelükte olsun. Mümkün dağlardan bulayımız dağı. Жаш бактылуу болсун, кайната кайнелерин сыйлаган жаштардан болсун, дайыма ушундай шойлорду жакшылыктарда жүрө билели. Биз келгенде ошо ысык чайын берип, Kaynayacak bulat. Salam sağ ol şöyle cengen. бактылуу болгул. Энди ушул маалда бешик тойлордо болуп бирге орайлар. Ушундай денсаулыктар кыла жүрө билели. Ар эки жаш бактылуу болсун. Keşke saldırıvermekle, uşaklığa saldırıvermekle. Hoş geldiniz Kudağdağı'yla. Sizlerce gezim kutlu olsun. Şunda 2 yaş baktılı olsun, ömürleri uzun olsun, deni sağ olsun, özlerinden göğüsün. Keyinki yılga Beşiktoğu barayla Allah nasip etip, şu kızlardan suyun için, şu tuğanların iki taraftan da suyun için aktagan yaşlardan bolsun, gülgülü üybilelerden bolsun. Amin. Emi özü görüp bilip durur. Koysa son dinesi, göre kaçtaydı olsun. Kaça көп болсоң соға жеткілікті. Çoğun siz kaçтай аласың? Nerede adam? Ana 15 bin taştaydı mı? Aktaş'ta, Aktay Turan 15 bin taştaydı. 3 oldu. Yok, o şöyle 15 taştaydı ama Aktay. 5 bin taştaydı. 5 bin koy. Negiz o bazar, toylarda ошондой bazar ошондой oldu. Ошондо таштап койчу. Ага киргенде анын жетпей. Жақсы патаңызды беріңер. Мәртелі болуы да неме емес. Патаңар жеңіле. Bazar ушунда oldu toydun bazar. Патадан берің. Ошо 15-ші toyubuz biz. Amin. Razı olun. Razı olun. Razı olun. 2 yaş baktı olsun. Sizler dayım şu dostlarla uyak soğuklar. Oynak buyluyor bile. Dayım koyuyor. Kıza bargan yerine
maqtab, gönül ösüp, şu dosun adı böyütüp, ata-enesine alkış algan kendine boyunca. Oy doktor Kaçma. Bizim beket Sevinçinden ırdak duram. Yağmur kalma arabayla. Hocamı çok uzun ben. Hocamı saçın yolun götürdü. Hocamı sanırım boyun senin. Boyun senin. gel dost gel. Maskara yok, tamam. Kakarakan balası mı? Çok başka. Siyuk ballar aytmayın yaktan. Arkadan. Şorba geldi, içi olsun. Otursun sen. Şundan yüzü. Video. Maskara şorba geldi, çoğalma. Yok, çabuk. Yukarı değil. Yukarı değil. Ya siz arayın mı? Biz de gelelim. Kayın sana. Şu iki över oluyor. Beceriyor ha. Bu da bayağı. Bu da. No, incin. Cingin. Yok siz al. Siz geç. Siz alın. Bunlar bir geçtik gel oturak konular. Bu da öyle göstererek. Onun özünü kubarken. Kaç sayam barken. Kim aldı ha? Aynen uşulamayacaksın ya Sedat. Buraya gidelim. Ne var? O salamat var. Şu boşa yürüme. Şunu al gidelim. Ökülene gel. Ökülene yok bu nasıl? Yaşlarga hurmat etmasligingizlar, shanqirab qo'yingizlar. Qo'lingizdan o'tirib olansizlar.
suuna ötüp aldı. Açay. Açın ne oldu? 2000 4000 5000 5000 dolar diyecek. Açın bana. 5000 500 sok diyecek. Ne çektin burada? Güyalan qanday silaysınlar sizlar? Biz dostum silayız. Sen gördün beri almasan o dostuna aytıp koy dedim ben. Yok, ne de Rahmat, hurmatli yoshlar, yine izleme, biraz vatana o'tiralı. Ardaqda bizden 2 yaşlısın jengeleri, 2 yaş için dayandalgan sarpaylar bolsa, alçıgı bilgisengizler gelingizler. Yaşlardan qo'lin qarmay, aqbata bilen turmush safarına uzatıraylı gelingizler. Sarpaylarga kiygizingizler, hurmatli jengeler. Gracias.
İki yaşta giygizilen sarpaylar olsun. Başına olmak olsun, bakıp olsun. Tüyülüğü söz geçip bir yaşlardan olsun degen jakşı tilekler gelingizler. Kutluydun sıvarında oturgan kuda-kudalarınızı gelingizler. Sarpay gördüğü çakırıp ele gelingizler kudalarınızı. Yanıdağı kuday berdi geolabısın dostları mart kelet deydi. Nausunday töylörde şat kelet deydi. Sarpay üçün dostunun kıstırmaylardı kızları görüp koyup dep jalpı geolabısın dostlarındağı sarpay gördüğü çakırıp ele gelingizler. İki yaşınız barkı olsun. Bugünkü toy barыңızдарga жыгышты olsun. Toylar mübarek olsun gelingizler. Cami aşağıda olur. Starar mı? Sağ Ceyler alıp mı? Kaydı ceyler alıp koyarız. Gelingizler, iki yaşta giygizilen sarpaylarga olsun. Tüyülüğü yaşlardan olsun dep gelingizler. Sarpay görüp bolgon bolsok, могул жерде 2 жаштын ортосуна ачып коелу келиңиздер. 2 жаш тапкан ата-энелерин, аксакал абаларын бул жака чакырып алайын келиңиздер. Аксакал эжелери болсо келиңиздер. Келиңиздер бул жака тойлор көп болсун. Мон теп алсаң азыр ужамайт. Тепкен жокмун го? Ошо теппей турган алып. Sarpaylar көп болсун. 2 жаштын кармашкан колдору эч качан ажырабасын. Келиңиздер, аба бул жака келиңиздер, уулар келиңиздер. Toy bolsun. Kuda jolunda kuda-kudagıylar 1000 жылдык сыйлашкан kudalardan bolуңуздар. Кармашкан колдоруңуздар эч качан ажырабасын, урматтуу 2 жаш сиздердин. Чоң рахмат. Келиңиздер, ардактуу меймандар, жаш балдар. Tekerek de 2 yaşın ortasını açıp verelim ama get ortamda çaçıla çaçıla keresler gelmişler. Toygut bolsun, hurmatlı biyolar, hazır ana sarpaylar giygizildi. Akkaysin bolsun giygenin, aktupar bolsun gelin. Ağayın aldığında aytılıp düşmüşlerimiz. Koskaysin 2 yaşın toy üyelerinin kıvanıçın teң görüşüp kelgen konoktor gelip oturat. Bizdin biyolanın algaç aksakal ejeler ağaları gelingizler. Bizdin kızımыздın ejeleri gelingizler aksakaldары. Algaç şu kudalarımızdan söz düşürün başlarıyla gelin kutlu olsun. Geliniz. Türkturan tanıdı olan becereceğim kudaşım dep öpüp ketken oğlu oynasıp
ошол эжемдин жездемдин арбаттары болду ушуларды турмуштар алдыга жүрсүн турмуш жолун аттанууларына жакшы жерден көзү ошол айылдан чыкпайт дейт мына Komşu aylığı şöyle buna Kudakazı enezin görüp kızın aldı et, enezin gördük, Kudakazın gördük. 4 saatten beri kara oturuyoruz, Kudakazımız yakşı yer. Kudakazlar baktılı oldular, baktılı oldular Kudakazlar. Şunca yıl pata ver ne de güzel mi? Yolun arşındır, yoldaşlarımızdır olsun. Turmuş yolun aktarıdalar, yolda her türlü nesneler uçurayıp. Kıyınçılı жеңілдік болады, орындық болады, осыларды көтеріп, ынтымақ болып, мына жақта біз тұрамыз, ата-анаңар жоқ болса, тағаңар, мына жерде туғандарыңа поддержка қылып тұрамыз. Не деген, бақтыр олғыла, енді жылы 5 тойда ұшынтып, бата өріп қылайымыздағы, Amin. Чоң рахмат, айтылған қабыл тілектер қабыл болсын деп келіңіз. Өктешеже келіңіз. Күйеуалағыздың ежесі келіңіз. Қызыңыздың авасы, ежелер бұл жаққа келіп олыңыздаршы. Tanış yapacağız, küçük olsun falan oturalım şimdi. Kudaş gelin, ökümür baktı olgula. O kudalar sizlerle biyola kulluk olsun, kut olsun. Kulluğumuz da kudalar sizlerle. Şundan жақсы күндерде жүріп жолушылар еді. Мұндан кейін бір-біріміз танышып қалдық, жолыққанда ұшырашып жүрелі. Тыныш болғыласы, екі жастың жолдары байсалды болсын. Чоң рахмат, өмин. Берілген баталардың бардығы қабыл болсын деп келіңіздер, ардақты меймандар. Қыз балаға белгерек ағайын туған ел керек дейді. Анткені қыз бала тұрмыш жолында аталардан кейін, ағалардан кейін ушул абаларды бел тұтып барат. Ушул Айжаңыл қызыңызға бел болған ең ақсақал абасының ақ-батасына отырар келіңіздер. Айжаңыл қызым, Yola Kudaş, ökümür baktım olgular. Ökümürün aldığında öte çoğun yol var. Şu yolda жақсы. Бұл қиыншылықтар бар, жақсы ойлай тұрған күндер бар. Осылардың барын жеңіс керек. Мен барған жерінен бақыттап қызым. Ойлаған мақсатына жет. Атаң болғанда жақсы жататылы ойдан қолдан келісіміз қызым. Өмірге ұзын болсын, көп балалы болғыла. Дайым алдыңардан жақсылықтардың үстінде ойнап жүреді. Өзіңіздің жат емес, өзіңіздің açının şekilde ekan. Ökümür neме айтпақшы, басқа жолыңарда жоқ, бақытты болушыңар керек. Бүт шаттарыңар бар. Құда соқ, бардық өзіңізге таныштарыңыз. Бүт кемшілікті таныған жерлер екен. Бағы салтымыз бір, басқа бағы bir ürün-cürümümüz bardığı birde bizde ешқандай sizlerde неме болбош керек. Ökümür бақытты болушыңар керек. Айды, тыныч болуға, аман болуға, дайым жақсылықтарыңызды ойнап күліп жүріңіздер. Дайым ушундай жақсылықтар қолдап жүре берсін. Аллахым өзі қолдап сіздерді жақсы игіліктерге жетсіңдер. Чоң рахмат, берілген баталар қабыл болсын. Айжаңыл қызыңыздың ежелерінің ақ тілегін айтып қойсын, келіңіздер. Рахмат. Құш келіпсіздер құдалар. Бұл жерде отырған қалған меймандарда барлығыңар құш келіпсіздер. Біз ушул Құдайберді Күйеуала менен Айжаңыл қызыбыздың ушул шарапаты менен ушул жерге қанша адам топтолуп, ушул жерде дастархандар, ак дастархандар бул эсен менен ул кыздын үйүндө жайылып отурат. Ушул жердеги каалоо тилектер, баталар ушул балдарга кабыл болсун. Эч качан жамандык көрбөсүн. Жолуңар ачык болсун, жолуңар шыдыр болсун. Жолдошуңар кызыр болсун. Эч качан жамандык көрбөй, өзүңөрдөн көбөйүп, бала чакалуу болуп, ишиңер илгери болуп, ооматыңарды берсин. Не демекчимин, ушу кайынжутту сыйлаган жаңыл кызым. Ошол жактын кандай өтө капелли деп коет бизде. Ошол жактын сый урматында болгон, кимдин кызы дейт турган кыздардан болгон балам. Ушу бактылуу болгула, эч качан жамандык көрбөгүлө, өнүп, өсүп, ошол жерден тынч болгула. Бул жерде отуруп бардык адамдарга колдоп, коштоп келген баарыңардын үй бүлөңөргө тынччылык, аманчылык, заманыңыз тынч болсун. Баарыңарга бактылуу үй бүлөлүк, ишиңерде ийгилик, балдарыңар бактылуу болсун. Кызматтагы кыздарга баарыңарга чоң рахмат, келген кудаларга
Rahmat. Daha kalganı söyleşiriz. Құда қолдауыңыз құдаға енді ұлттың баға сөйлеп құдалығында меңжілік құдалардан болғылар құдағында құт болсын бұл қызбен есесілерге де құда құт болсын кім жақсы қыздарыңыз аттасын дайым жақсылықтарға ұшы кейінгі бала шақаңмен аман бол. Sizlerge daha gelin mutlu olsun. Çok rahmat. Aytılan kabul ettikleri kabul olsun. Gelinize sayıcılar. Hoş geldinizler, kudalar, meymanlar. Şu 2 yaş baklı olsun. Şu bizim biyolarımızı sıylap gelgen dostcanlarına da çok rahmat. Daima şunlar birbirimizlerde kolda koştup sizlerdi görgüler. Kudalar ming yıldık kuda olaylı, aman bolunuzlar. Şu bizim kızımızın şirin çaylarını içinizler, baldarını suyunuzlar. Anam şu 2 yaşka kalarım. Baktılı olgular, ömürlü olgular. Şu turmuşta her türlü o kıyınçılıklar olan şularda jenge bilgiler. Жаңыл kızımı çoğ atası bakkan kız bu. Çoğ atanın terbiyesini algan kız. Kuda kalasa sizlerge daima ısık çayı tayar dep işendirip ketem. Жаңыл kızım aşın bol olsa dağı kaşın bolsun degen ilgerki söz var Kırgızda. Şu kuda söğüp gelevi kayınjurtun, dostlarların gelevi daima gülüp jaynap tosu algın. Güye bala, kamkor, ata olgun balam. Жаңыл kızım sen verimli ene olgun, baktı olgula. Toylar toyga olansın. Çok rahmat aytılan kabul ettikleri kabul olsun. Gelinize. Ecesi nasip olsun. Assalamu alaikum. Жалпы бүгүнкү тоого чыккан меймандар, туш келипсиздер, бардыгыңыздар, келген кадамыңыздарга биз ыраазыбыз. Барлыгыңыздар денсаулыкта болуңуздар. Урматтуу сыйлуу коноктор, кудалар, ушул ука менен келинимдин бүгүнкү жакшылыгына күбө болуп отурабыз тоюна. Экөөңөргө күйөө ала кулук болсун, кудалар сиздерге келин кулук болсун. Бар болуңуздар, ынтымакта болуңуздар, миң жылдык kudalardan bolgular. Urmattуу singlim Жаңыл. Bir oğlum Kuday verdi, baktılı bolgular, beni öskülü. Men sizlerge daim жақсылыктарды каалайм kızım. Экөөбүз атамдын эрке кыздары болчук. Ушул мен өзүм жалгыздыгымда да ыйлабадым эле. Бул сүйүнүчтүн көз жашы болсун. Атам алтындай киши болчу, ушул сен уят кылбайсың деп ойлойм атам апамы. Var bolu kızım, денсаулыкта бол. Урматтуу жоролор, укамын, кошуна колоңдор, келиндерим. Бардыгыңардын кызматыңарга Алла разы болсун. Үйүңөрдө тынччылык, аманчылык болсун. Бар болгула, денсаулыкта болгула. Мен силердин бардыгыңарга ыраазымын. Ар бириңердин үйүңөрдө тойлор болсун. Ушул 2 жаштын эмдиги жылы бешик тоюнда бирге болойлуга. Балалуу чакалуу өнүп өсүп, кадырлуу үй-бүлөлөрдөн болгула, ыймандуу үй-бүлөлөрдөн болгула. Men sizlerge жақсы көрөм. Çok rahmat. Aytılan kabullardan bardığı kabul olsun dep gelingizler ardaklı meymanlar. Balаны ата-эне не деп гана бакпайт да келиңиздер. 2 жаш тапкан ата-энелерди чакырайынчы келиңиздер бул жерге. Келиңиздер. Тойлор кут болсун. Куда жолунда кудагыйлар, миң жылдык сыйлашкан кудалардан болуңуздар. Кичине жылдыр алалы. Келин кут болсун ака. Эр жигит жашоодо дарак тегип, үй куруп, турмуш куруп, балалуу болгондон кийин жакшы таалим тарбия берип, бой жеткенде мына минтип бир башың 2 кылып үйлөш керек дейт. Мына ушул эр жигиттен ишин кылып, кудабыз жакшынакай болгон уулду тарбиялап, мына бүгүн бир башын 2 кылып, аталык милдеттен кутулуп атат. Кудайерде Айжан келиним тойма кут болсун, ушу кудаларга, ишеничти кудалардан болойлу. Şu sizlerge büyük ballarga денсаулык каалаймын. Çok rahmat. Aytılan kabul tilekler kabul bolsun. Esen akanızga kүйөө ала кут болсун. Esen aka, sizdin parkыңыз менен, даңкыңыз менен алыс эмес бир жакынкы жерден кайын журт күтүп атат. Кыз бала төркүнү колдосо жылдыз жанат дейт, барган жерден бакысын табат дейт. Чурпук болсо чынар болсо мунар болуп жирмекенге айланып барат экен. Андыктан ата-эненин ыраазычылыгы менен кыз бала өнүп өсөт дейт. Kutu uyunuza uzatıp jatıp tengin tapkan tapnak olgan kızımızga alakan jayıp bir akbat verimiz. Kүйөө ала kut bolsun. Ne de bir olan kızım Aycan olmuş, kalmışkan onlar üzülmesin. Ortayım, şaşkıtlarda oldu, aldı bala olmasın. 5 şamdan bir görüyorlar, 1 ay oldu.
Çok rahmet. Beriligen batalar kabul olsun. Kızım seni sıraganbız Tengirden. Bargan жерden bak tepsin dep kızыбыз kayra bak diledik Tengirden deyip. Bargan жердин жакшылыгын ачырган, жамандыгын жашырган, келин болгон ак жол түшпөй башынан деген жакшы кабыл тилекте мына бүгүн күйөө бала болуп кубанычка аткан жаңа мулантык болсун келиңиздер. Рахмат. Куш келипсиздер, коноктор. Ушу эки жаш кызым менен күйөө балам бактылуу болсун. Кармашкан колдору үзүлбөсүн, эч качан ошол жерден агарып көгөрүп, өмүр өсүп, эки жакты сыйлаган жаштардан болсун, иштери ийгиликтүү болсун, каерде болсо кызырчу болуп, ойноп күлүп жүрсүн, денсаулуктуу болсун. Ушул баарыңыздарга рахмат, бизди сыйлап келгениңиздерге, кызматыңыздарды аябай кызмат кылып берип атасыздар. Рахмат баарыңыздарга. Бардык үйлөрдө тойлор болсун ушундай. Çok rahmat. Beriligen batalar kabul bolsun. Keyinki sözdün kesegi Kudagı eje kaynenin jakşысы gelinin bakсы gelin kutlu olsun eje. Ak jolda gelinlerden bolsun. Utu kolunuz zargandan bolsun. Kuday buyurup endigi жылы ушул ай жаңыл кызыбызды жумшап мойнуңузда башыңыз барып бассын эже. Караңыз эже, пешинесине тапнакай болгон кызын берип жатат, таптап алыңыз, ак учуп берип жатабыз, таптап алыңыз, атына заты жарашкан кызыбызды эми бышыр-быштак кылсаңыз деле болот, катырып каймак кылсаңыз деле болот, иши кылып таштакка барып каалаганча кылып баштап алсаңыз болот. Көпчүлүк алганчасын куттуу үйдө, кудаңыздын үйүндө балдарыңызга жакшы кабыл тилеймиз. Келин куттуу болсун. Kudagılar sizlerge tereң ыраазычылык билдирем. Бизди жакшы эме кылалыңыздар. Анан кийин 2 жаш бактылуу болсун. Ошол жерде агарып көгөрүп, бала чакалы болсун. Ар дайым жолуңар ачык болсун. Кайда жүрсөңөр да тынч болуңар. Аллахым силерди жакшылыктар менен боло берсин. Не демекчи ушу ertaroq biyoldarni ertaroq chiqarib qo'ysangizdar. Yaş baxtli bo'lsin. Çok rahmat. Beriligen batalarning bardыгы kabul bolsun. Biyoldarni chiqarib kelingizlar. Anda mesela Kırgızstandagi salty var, sadaga chaba deydi. Sadagani olib kelingizlar kelingizlar. Sadaga kelguncha ma'lum kelingizlar. Sizni eng akırga qoldirdim эле, sadagadan endi yaxshi bataversinlar. Kelingizlar. Sadaga 3 yerge 3 yigit tur aylanıp beringizler, kelingizler. Kelingizler. Ардактуу биздин Кудай берди күйалабыздын жалпы достору, мына бүгүн 2 жаштын ак тоюнда жеңелер сиздерди тейлеген болсо, кагып силкип койгон болсо, жеңелик кылып, мына ушул садага менен чыгып кетсин, баарыңыздар көргөзгөн сыйырматка ыраазы болуп кайтыңыздар, сиздердин дагы бир башыңыздар, эки болуп кетсин деп келиңиздер. Чачылалар чачылсын, ак тилектер айтылсын деп келиңиздер. Чачалы, абамын ак батасы менен жаштар узаталы келиңиздер. Марат чачылыңыздар, 2 жаштан алып чачылыңыздар. Бүгүнкү той баарыңыздарга жугуштуу болсун. 2 жашыбыз бактылуу болсун келиңиздер. Кармашкан колдон эч качан айтылбайсың. Күнүбүз үчүн жаштардан болсун. Жугуштуу. Onu da kırgırın mantıraktan kırardı. Anlatılan yaman gözden bizi alıştırsın. Ondan buraya satanmayı bizden dostlarına rahmat. Ama Kudas'ın dostları boğatlarına kolda kuvvetler bırakıyor ki ne kadar Türkçenin oyuna bildak bugün. Jakşı günlerde yoksa hep birisi kuvvetler bırakıyor. Şuraya emcar kalan harcıyor. Amin. Beriligen bataların bardыгы kabul bolsun. Gelingizler, rahmat. Бүгүн тапкан сүйүүңөрдү сактагыла, бүгүн кеткен расход тактагыла демекчимин. Көп бала болду, мөөлөп шактагыла. Канамисаң, бисмилла деп турмуш жолуңарды аттагыла деп 2 жашыңызда турмуш сапарына узаталы келиңиздер. Бактылуу болсун, мейли кызым бара кой, бакытыңды таба кой деп биздин татнак болгон кызыбызды узаталы келиңиздер. Ыйлаба кызым, ыйлаба, той сеники жар-жар, астанасы ак үйдөн, үй сеники жар-жар деп 2 жашыбыз узаталы, кутконгон берекет болгон жерге аман эсен, сак саламат ойноп күлүп жете алыңыздар. Бактылуу болуңуздар. Кудай жолунда кудалар 1000 жылдык болуңуздар. Кудай кут кылган болсун, 2 жаштын бактысына дайыма сиздер дагы бар болуңуздар.
Apple. Окей, yeah. Такой же опасный, как Дензел. Лечу на Мерседес-Бензе. Стреляет очередной бенгер. Такой же опасный, как Дензел. Подкатываю в клуб на флексе. Люди вокруг все дэнсят. Стреляет очередной бенгер. Такой же опасный, как Дензел. Hit the steal, hit the kill. Bitches gonna feel. Bitches gonna feel. Bitches gonna feel. Hit the steal, hit the kill. Bitches gonna feel. Bitches gonna feel. Bitches gonna. 1-4-0 я жму на газ. Классика чисто на классе. Рядом мои джиги на массе. Пару косых в моем басе. Иду к своей цели. Go, get it, go get it. Wait a minute. Крутится жизнь как спиннер. И в этой жизни я винер. Вашим дамам нравится мой голос, моя гамма. Дай мне микрофон, это моя катана. Эта музыка сносит ураганом. Салам всем тем, кто с нами, с настоящими сердцами. Время вода, я плыву по волнам, своим родным берегам. Я плыву по волнам. Время вода, я плыву по волнам. Плыву по волнам, я плыву по волнам. Такой же опасный, как Дензел. Лечу на Мерседес-Бензе. Стреляет очередной бенгер. Такой же опасный, как Дензел. Подкатываю в клуб на флексе. Люди вокруг все дэнсят. Стреляет очередной бенгер. Такой же опасный, как Дензел. Hit the steal, hit the kill. Bitches gonna feel. Bitches gonna feel. Bitches gonna feel. Hit the steal, hit the kill. Bitches gonna feel. Bitches gonna feel. Bitches gonna. Махаббат ал эч жай сезим эмес. Махаббат ал терең тунуктук. Махаббатка эч байлык керек эмес. Бирин бири калса чын сүйүп. Бактылуу күн кечип сыйлашып тилдешип биз жаным жетебиз кыялга. Ишенип сен мага бир болсоң жанымда, барына жетем бул аламда. Чын ашыкмын, бакыт куралы жаным экөөбүз. Сүйүү издеп сени таптым, жолугуп биз калсак экенде. Махаббат ал сүйүү, ал осуна күйүү, сугуна жаным кармануу. Махаббат ал бакыт, келечеги жарык, бирин бири калуу жактырып. Бактылуу күн кечип сыйлашып тилдешип биз жаным жетебиз кыялга. Ишенип сен мага бир болсоң жанымда, барына жетем бул аламда. Чын ашыкмын, бакыт куралы жаным экөөбүз. Сүйүү издеп сени таптым, жолугуп биз калсак экенде.